Mandur orang jadi. Nengok apa kon jadi? Sira RT loh. RT. Lemen Kang. Seektor no. Jadi kon. Or jadi kudu nengok apa kini? Bantu tadi kita kin. Ya we bantoni we. Boleh. Aja ora. Tandur apa kini? Andur tan bareng mah. Wi. Jadi Cengek baik Kang. Kang berarti bibitnya dengan dito cengekun. Wah, oke. Ya wis. Nah, Diratan apa dipit. Ya wis, Oh nandur yuk. apa bae? kita belandikin. Segendi bae. Ya wis. Yang penting marata. Lah duduk Kang. Kini ge kirang dina kene. Kubu mah kita ge tembeke merenek ge. Besok Durung kaget ada baik. bae de dewekan ben. Ngopi durung, mangan ge durung. Kopi dingin enaknya Mas Kang. Iya kubu mah. Kasih warung. Aduh orang gawak mana kopi. Duh, jelek Kang. Menetas mono wis pegel-pegel. Lah duduk. Isuk dulu mene-mene baik Iya Kang. kubu mah. Iya pul mah tuh pegel. Bah, Kudu ngeremen gini ge. Besok kopi orang. Dah. Ya iya ku sira pun kedulengan. Insawah ana wadon tah. bodi ini mah. Kedulengan mah ayu jakun. Mantep ini Kang. Bodi ini mah Iya Kang. ge. Parah ilah Kang. Weh, kok dipit? Weh, gamsut apa dipit yo? Dipit, Weh, Kang, kita gamsut mendel. yo. Weh. 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 Hei. Menang kok dipit. Wih, Kang, Weh. kita Kang. Weh, kok Kang. dipit? Kang. No, lagi apa no? Digeleng. Baik, apa kiri? Salaman No, boleh kenalan no. Kalau kenalan orang no. No, 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 no.